Pesme i igra, kao retko koja druga delatnost, posjeduju onu magičnu privlačnu snagu koja plemeni dušu i puni srce, naročito kada je čovek daleko od domovine. Vredni članovi Kulturno-umetničkog društva Dobrosav Radovanović-Kikac iz Bazela, obasipani aplauzima, cvećem i nagradama, upoznaju Evropu i svet sa karakterom našeg naroda. Sredinom 20. veka, posle ratna i obnovljena Evropa, krenula je put ekonomskog napretka i povećanja životnog standarda. Mladi iz Socijalističke federativne republike Jugoslavije krenuli su na taj put trbuhom za kruhom. Bazel, grad na Rajni, treći po veličini u Švajcarskoj, jedan je od većih industrijskih centara i veliko saobraćajno čvorište, privukao je mnoge naše sunarodnike. Grad sa najnižom nadmorskom visinom Švajcarske svojom klimom, sličnom onoj u Jugoslaviji, još više ga je određivao kao povoljnu destinaciju za naše ljude. Ovde su našli posao, ostvarili svoj evropski san, ali sa sobom su doneli i svoje običaje iz matice. Kako bi ovde daleko od svoje otadžbine sačuvali svoj identitet, poreklo i istoriju i nahranili svoju dušu, rodila se ideja o osnivanju klubova koji će okupljati zemljake u dalekom svetu. Klub jugoslovenskih građana u Cirihu osnovan je 1963. godine, a ubrzo potom i podružnica u Pratelnu, sedištu industrija vagona i liftova Schindler, te u Badenu, Bazelu, Sengalenu sa velikim brojem radnika iz Jugoslavije. Bili su to prvi klubovi ove vrste u Evropi. Za kratko vreme je bilo preko 1000 članova, čime podružnica prerasta u klub jugoslovenskih građana za Bazel. Osnivaju se fudbalski klub Jugos, šahovske, stonoteniserska i kuglaška sekcija. Na red je došlo ono čega su svi ljudi bili najviše željni u tuđini. Narodna igra, pesma i muzika. Folklor. Članovi kluba iz Badena dolaze na ideju da osnuju folklornu sekciju koju su u tom trenutku činili samo muškarci. Godine 1968. na predlog Branka Šimića, kasnije prvog predsjednika društva, i gospodina Borivoja Ađančića, uz svesrdnu podršku tadašnjeg jugoslovenskog konzula Creparevića, formirana je folklorna grupa u Bazelu, u kojoj je bilo više ženskih članova. Priključivanjem muške grupe iz Badena formira se prvi folklorni ansambl u Bazelu. Zaljubljenici u narodnu igru su bili pokretači tradicije nadaleko poznate pod imenom Kulturno-umetničko društvo Dobrosav Radovanović-Kikac. U sali restorana San Souci održane su prve probe. Sa ansamblom je radio Branko Bernadić. Jedan od pionira društva, harmonikaš Milisa Vikodinović, i njegova muzika su bili zvuk zavičaja koji je pozivao na igru. Nedugo zatim postavljena i prva koreografija. Bile su to igre iz istočne Srbije pod nazivom Trno mome, premijerno izvedene na prvom nastupu društva u Sengalenu. Popularnost folklora vrlo brzo je privukla veliki broj mladih ljudi. Na početku su probe ličile na male nastupe. Posmatrača je često bilo više nego onih koji su igrali. Radoznala rodbina bila je željna narodne igre i pesme, ali i razgovora sa sunarodnicima, daleko od svoje zemlje. Zaboravljajući na par sati da su daleko od svojih domova, oni su od Kikca stvorili malu oazu srpske tradicije i kulture. Silna vojska, lele, silna vojska srbijanska. Teško je osnovati folklorni ansambl, a još teže ga razviti i usavršavati. Nije bilo adekvatnih stalnih prostorija za rad, kostime za nastupe šile su same članice, a trebalo je i omasovljavati ansambl. Ali to ni za trenutak nije umanjilo entuzijazam, želju i ljubav svih članova rešenih da istraju u očuvanju svog identiteta. Pomoć je stizala i od centralnog kluba iz Ciriha, koji je ubrzo organizovao jedan koncert u svom gradu. Nastup su pratili i bivši folklorni igrači koji su bili u publici, a nakon koncerta ansamblu pristupa sa nekolicinom svojih drugova Dobrosav Radovanović-Kikac. Ansambl je krenuo stopama kulturno-umetničkih društava iz svoje domovine Jugoslavije. Bivši članovi Kulturno-umetničkog društva Ivo Lola Ribar iz Železnika iz predgrađa Beograda
Ubrzo su počeli i da rade sa ansamblom, pa je repertoar obogaćen spletovima igara iz Šumadije, Posavine, Baranje, okoline Vranja te svadbenom igrom šotom. Bila je to značajna prekretnica u radu. Pored igrača, sekciji se priključuju i vokalni solisti Stana Jevremović, Raka iz Badena, ali i svima poznata i kasnije proslavljena Hanka. S poštovanjem i pijetetom se sećamo još nekih ljudi koji su obeležili prve godine rada, između ostalog Vekerlin Đorđa, Jezdimira Pavlovića, Radojice Tomića, Dragana Lazića, Radiše Stanića, Žarka Removića, Holanđanke Ingrid, koja se bavila izučavanjem balkanskog folklora i priskakala u pomoć kad god je to bilo potrebno. Svojim bezrezervnim zalaganjem za ansambl, Dobrosav Radovanović Kikac je vrlo brzo odredio i prokrčio put mladom društvu. U saradnji sa jugoslovenskim konzulom, konzulat postaje pokrovitelj i finansijski obezbeđuje rad društva. Prvi veliki uspeh ove saradnje bio je koncert u austrijskom gradu Dorben sa grupom slovenačkih radnika iz Amrisvila pred oko 700 gledalaca. Tada zapaženi uspesi mladog društva doneli su i prve donacije u vidu kostima. Donatori Udružena Beogradska banka, iseljenici Matice Hrvatske i Jugobanka iz Zagreba. Dobar glas u ansamblu privukao je i harmonikaša Brodnika Kruna iz Ciriha, a donacija Radeta Tomića bila je prva harmonika za društvo. Donacije i pokloni postali su jedan od načina funkcionisanja društva. Pojedini veterani i prijatelji društva i danas poklanjaju originalne narodne kostime, instrumente i predmete donete iz svojih rodnih mesta. Procena osiguravajućeg društva iz Švajcarske, koja je rađena još 1989. godine, za tadašnji fundus je 200.000 eura, a od tada je broj kostima itekako uvećan. Popularnost je ubrzano rasla, a o društvu su počele da izveštavaju i televizijske stanice. I danas se članovi Kikca ponose što je njihove prve korake ispratila televizija Švajcarske, snimivši splet igara iz Posavine za potrebe emisije za strance. Gotovo u isto vreme uspeh svojih sunarodnika nije zanemarila ni televizija Beograd, koja snima splet igara iz Šumadije za emisiju o radu i životu naših radnika u inostranstvu. Januara 1971. godine radost postignutih uspeha prekinula je vest o saobraćajnoj nesreći u kojoj je nastradao Dobrosav Radovanović. Svima poznati Kikac bio je pokretna i nemerljiva snaga društva. U znak zahvalnosti, naredne godine društvo dobija ime Dobrosav Radovanović Kikac. Ansambl nastavlja sa nizanjem uspeha, a uskoro se predstavlja publici i van Švajcarske koncertima u Francuskoj i Nemačkoj. Dosta humanitarnih koncerata, ali i učešće na različitim turističkim sajmovima, gde ansambl narodnom igrom predstavljaju krajeve i tradiciju naše zemlje. O Kikcu sa divljenjem izveštavaju beogradske, zagrebačke i sarajevske novine, ali i inostrana, pogotovo nemačka štampa. 70. godine obeležilo je osnivanje velikog broja novih jugoslovenskih klubova i folklornih sekcija širom Švajcarske. Nova realnost je uslovila prelazak na samofinansiranje i kulturno-umetničko društvo Dobrosav Radovanović Kikac postaje samostalno društvo. Zalaganjem, upornošću i privrženošću svojih članova Kikac je nastavio svoju misiju. U saradnji sa tek osnovanom Jugoslovenskom dopunskom školom i nesebičnim zalaganjem njene upravnice Urfete Kelić, društvo je omasovljeno, a sa učenicima je radila Đorđa Lazić. Od tog trenutka pa sve do danas, Kikac, pored narodnih igara i pesama, decu uči svom jeziku, tradiciji i kulturi. Kikac postaje mesto koje okuplja, edukuje i vaspitava omladinu i ponosi se kako ona predstavlja društvo širom Evrope. Društvo danas ima dečiji ansambl, koji je konstantno među najbrojnijim, ali i najboljim u dijaspori od prve dečije folklorijade u Švajcarskoj 1999. godine, kada je zauzeo prvo mesto. Kako bi društvo i dalje napredovalo, odlučeno je da se potraži stručna pomoć iz Jugoslavije.
Angažovanje priznatih koreografa i folklornih pedagoga iz domovine je naredna stepenica, kako bi još preciznije odredili pravac razvoja. Tako se u Kikcu našla Desanka Đorđević, dugogodišnji član ansambla Kolo i asistent Olge Skovran, tada već poznati koreograf. Repertoar je obogaćen igrama iz Makedonije, a preko prijatelja društva iz Skoplja nabavljeni su originalni kostimi. Započeta saradnja sa koreografima nastavljena i kasnije, pa su se vrlo brzo u Kikcu obreli Vladeta Vlahović, ali i legenda Bratislav Bata Grbić, čiju koreografiju Prizrenska svadba članovi Kikca i danas rado igraju. Pored pomenutih, do danas su sa ansamblom radili bračni par Višnjevski, Dragan Lazić, Radiša Stanić, Joza Ibrahimović, Mirjana Nešković, Zvezdan Đurić, Nataša Arsenijević, Saša Bogunović, Miodrag Lukić, Dejan Milisavljević, Igor Gudić, Radojica Kuzmanović. Rezultat napornog, ali kvalitetnog rada ovih umetnika jeste današnji repertoar društva koji čini 30-ak vrhunskih koreografija. 15-godišnjicu rada obeležilo je prvo gostovanje Kikca u Jugoslaviji. Već naredne, 1984. godine, Kikac je gost Doma kulture i kulturno-umetničkog društva Dimitrije Koturović iz Rakovice. A ovo gostovanje obeležio je i nastup ansambla na državnoj televiziji u emisiji Beogradska hronika. Kao jedno od najstarijih društava u dijaspori, kulturno-umetničko društvo Dobrosav Radovanović Kikac je nezaobilazni učesnik i jedan od osnivača najveće kulturne manifestacije srpske dijaspore – Evropske smotre srpskog folklora. Učešće na smotrama Kikac pamti po visokim plasmanima, ali su najznačajnije, a ujedno i najdraže zlatne plakete osvojene 2003. godine na Palama u Republici Srpskoj, 2004. u Badenu u Švajcarskoj, 2007. u Vrbasu u Srbiji i 2009. u Temišvaru u Rumuniji. Kažu da je čovek bogat onoliko koliko prijatelja ima. Nastavljajući tradicionalnu orijentaciju i oslonac na folklornu scenu Matice, kulturno-umetničko društvo Kikac sredinom 90. godina počinje saradnju sa kulturno-umetničkim društvom Abrašević iz Kraljeva, koja i danas traje. Abraševićevi umetnički rukovodioci i koreografi priskaču u pomoć Kikcu. Gostovanja su obostrana, a predivne uspomene su zajednički koncerti povodom proslave 80-godišnjice Abraševića i 40-godišnjice Kikca. Kikac je od svog osnivanja nosilac kulturnih manifestacija i centar okupljanja srpskog naroda na severu Švajcarske pa i šire. Svojim nastupima uveličao je mnoge proslave i jubileje srpskih organizacija i ustanova, verske i državne praznike, a već nekoliko godina je domaćin majskih susreta folklora dijaspore u Bazelu. Godine uspešnog i napornog rada dovele su društvo do vrhunskih rezultata i ogromnog broja priznanja. U godini jubileja Kikac se uselio i u nove prostorije. Prelepi i sjajni na sceni, članovi ovog društva od ove godine imaće iste takve, a uz to i moderno opremljene i funkcionalne prostorije, koje će samo olakšati i umnožiti uspehe. Društvo je preživelo mnogo teških trenutaka, ali su entuzijazam i istrajnost u radu pobedili. Kikac sa ponosom pronosi tradiciju i kulturu svojih predaka. Kao jedno od najstarijih kulturno-umetničkih društava dijaspore, sa 1000 igrača, bivših i sadašnjih, 100-ak muzičara, solista pevača i preko 3700 pasivnih članova.
Nesebična pomoć vernih pratilaca je uvek bila tu kad god je bila potrebna. Svi oni zajedno, sa današnjom folklornom, muzičkom i pevačkom sekcijom, nastavljaju predano da rade na očuvanju svog identiteta. Daleko od zavičaja, baveći se vrhunskim, umetničkim amaterizmom.